Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira uyu muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ni umuyoboro udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'umutekano ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku mikoranire iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDRL imaze igihe kirekire. Benshi basesenguzi ndetse n'abakurikirana ibya politike mu karere bakemeza ko CNDD FDD yafatanye kuva kera n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Akaba ariyo mpamvu n'uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo afashe izo nterahamwe kugumya zisambura u Rwanda ndetse zihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, uwo Ndayishimiye yasubiriye, ibintu naho byari bimeze gutyo kugeza aho interahamwe zari zisigaye ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Kugeza n'uyu munsi hakaba hari amakuru yemeza ko interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDRL zitari nke ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Bikaba byaranakomeye cyane mu mwaka wa 2015 aho bagerageza gutembagaza ku butegetsi umuhisi Petero Nkurunziza, bikozwe n'abasoda bakomoka muri CNDD FDD bari barongowe na General Godefroid Niyombare wahunze igihugu bivugwa ko ari mu Rwanda. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, benshi bavuga ko ubwo butegetsi bwari bugiye gutembagazwa n'igihugu cy'u Rwanda, kandi bakemeza ko byanze bikunze byose byateguriwe mu Rwanda. Urwango ntago ari urw'uyu munsi, ntago ari urw'ejo, ni urwango rumaze igihe, ariko nanone ubufatanye hagati y'interahamwe n'abajenerali bakomeye muri CNDD FDD bwamweho kugeza aho General Evariste Ndayishimiye ahitamo gutangaza icyesi ku mugaragaro ko agiye kwifatanya n'interahamwe mu gusenya u Rwanda. Ibintu byababaje abatari bakeya ndetse akaba ari ibintu byashenguye imitima y'abatari bakeya, yaba abarundi n'u Rwanda, bakurikije icyo izo nterahamwe zakoze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bemeza ko umubano w'interahamwe ndetse n'abajenerali muri CNDD FDD atari uwa none, ari umubano umaze igihe gikomeye cyane, kandi benshi bakanavuga ko byanze bikunze ibi bintu bishobora gutera ikibazo ndetse n'intambara ikomeye cyane mu karere, kuko Ndayishimiye ntashaka kurekura izo nterahamwe kubera inyungu zikomeye aronka, ndetse ntashaka kurekura izo nterahamwe kuko azi neza ko zimufatiye runini ku rundi ruhande. Amakuru adushikira aremeza ko ibintu byamaze guhinduka cyane, kandi ko byamaze kugera ku rwego rukomeye cyane, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose afatikanije n'abajenerali be ndetse n'izo nterahamwe, agafatanya n'igihugu cya Kongo, amaze bagahindura ubutegetsi i Kigali. Ibi bazabigeraho gute? Ni umugambi muremure uhuriweho n'abaperezida babiri, ndetse ukaba uhuriweho n'abajenosideri bari hirya no hino ku isi, harimo abari i Burayi, abari Canada, abari muri Aziya ndetse n'abari muri Afurika. Bose bakaba bari kohereza amafaranga bayoherereza Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bakaba bari no kwimba ubutare izo nterahamwe zibushyira Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo babone ubushobozi n'imbaraga zo kugura ibigwanisho bikomeye, ibigwanisho rutura, ibiganisho bishobora gushyira hasi igihugu cy'u Rwanda. Uti bipanze gute? Umugambi ugeze hehe? Byose nibyo mugiye gukurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Impamvu Ndayishimiye adashaka kureka interahamwe, adashaka gutandukana n'interahamwe ni iyihe? Amakuru adushikira turebye ibyo tumaze iminsi dukurikira ndetse n'ibyo twayaze na bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, twagerageje no kuvugisha abanyepolitike ku mpande zombe, batubwiye ikintu gikomeye cyane kandi cyerekana ko ari umubano ndetse ari ubumwe bukomeye buri hagati y'interahamwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru adushikira yemeza ko bamwe mu bajenerali bahambaye cyane n'ubu ngubu bafise ijambo rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi
bakoze jenoside mu mwaka w'1994. Murazi impunzi z'abarundi ibyo zakoze mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda igihe ariko haraba jenoside yakorewe abatutsi. Abatari bake barishe bari bari mu Rwanda. Muri abo bishe abanyarwanda b'abatutsi harimwo abajenerali bakomeye ndetse n'abasoda bakomeye cyane b'u Burundi. Murazi ko na leta y'u Rwanda yarungitse urutonde rurerure rw'abo basize bakoze jenoside mu Rwanda, baruhereza leta y'u Burundi kugira ngo ibashengeze ibageze imbere y'ubutungane cyangwa se ibohereze mu Rwanda, ariko nta na kimwe kigeze gikorwa. Ikindi abakurikirana hafi byo mu karere batubwiye ko muri izo nterahamwe zasize zisenye u Rwanda harimwo abacuruzi bakomeye cyane kandi bakorera mu gihugu cy'u Burundi, bakorana n'abategetsi, harimwo n'abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Batubwira ko uwo mubano ari uwa kera atari uw'ubu ngubu, kandi batubwira ko n'igihe u Burundi bwagiye bugaragaza kubana n'u Rwanda mu by'ukuri babikoraga mu buryarya bukomeye cyane, kuko ntibigeze batandukana n'interahamwe, kuko iyo batandukana n'interahamwe baba barafashe abo bantu bakoze jenoside mu Rwanda bakabashengeza imbere y'ubutungane cyangwa se bakabohereza mu gihugu cy'u Rwanda aho bakoreye ibyaha. Ibi byose nibyo bituma CNDD-FDD igomya gufatana n'izo nterahamwe, kuko mu bagize CNDD-FDD harimo ibihangange binarongoye igihugu byakoze jenoside mu Rwanda. Akaba ariyo mpamvu kugeza uyu munsi bari guhitamo ko bagomba kurwana kuri izo nterahamwe kugeza ku mwuka wa nyuma. Uti bimeze gute? Umugambi ugeze hehe? Amakuru adushikira aremeza ko kubera igitutu perezida w'igihugu cya Kongo ariko araswa cyo gutandukana n'interahamwe, yahisemwo umukenyuro ukomeye cyane. Yahisemo kugirana amasezerano na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bagirana amasezerano ahambaye avuga ko baba bagiye gutangiza operasiyo mu gihugu cya Kongo yitwa ko ariyo kurwanya interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDRL, ariko iyo operasiyo ikaba izatangira abasoda cyangwa se abarwanyi b'izo nterahamwe bose baramaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ariho bahungishirijwe. Amakuru dufise avuga ko abagabo bakomeye cyane harimwo na Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi benshi bari hanze y'igihugu bashigikiye interahamwe, biganjemo abasize bahekuye u Rwanda, ndetse hakaba harimwo n'abandi batari bakeya banga u Rwanda, badakunda u Rwanda. Abo bose bakoze urunani umurwi umwe, amaze biyemeza gukora ibishoboka byose kuri barinde FDRL, kuko babona neza ko aricyo kiraro gishobora gutuma bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru ahari ni uko habaye amasezerano hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi ndetse n'abo bakomeye barwanya ubutegetsi bwa Kigali, harimo na Padiri Nahimana ndetse n'abandi benshi, bakumvikana ikintu kimwe cyane kandi gikomeye. Bumvikanye ko Tshisekedi yakemera ko barwanya FDRL, maze icyo gihe babyemera bigatuma haba operasiyo ikomeye cyane yahuza ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF, bagahiga FDRL ku butaka bwa Kongo. Ibyo bikozwe Tshisekedi akabigiramo uruhare, ingabo z'u Rwanda zigakoresha ubushobozi n'imbaraga zifise. Ni ikintu cyo rwose gishobora gusiga gisinzuye FDRL ku butaka bwa Kongo, ariko kubera ibyo bari ko barategura biragoye cyane. Impamvu bigoye ni uko Tshisekedi yateguye uburyo ki abo bantu babarizwa mu mutwe w'interahamwe nyine aba FDRL bose bazahita bahungishirizwa mu Burundi mu mashamba ya Kibira, ndetse benshi akaba n'amasezerano avuga ko bahita binjizwa mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo bagumye bakore imyitozo ndetse bagumye bamenyere urugamba, ku buryo igihe kizagera bamaze kwitegura neza. Ubu ngubu muramaze iminsi mubona imirongo y'abasoda b'u Burundi bava muri Kongo binjira mu gihugu. Mu by'ukuri ntabwo ari abasoda b'u Burundi, ahubwo uko bimeze Perezida Evariste Ndayishimiye yarohereje imyambaro y'igisoda cy'u Burundi myinshi. Iyo niyo iri kwambikwa izo nterahamwe zikaza mu Burundi zigize abasoda b'u Burundi. Ubu ngubu abatari bake bari bageze mu Kibira, uretse ko hahise haba operasiyo yasize benshi bapfuye, abandi bacitse amaguru ndetse n'amaboko. Ubu ngubu umukenyuro uhari Ndayishimiye yafashe nta wundi, yabonye ko mu Kibira nta mutekano uhagije uhari, yahisemo kugenda abazana mu bigo bya gisirikare biri mu gihugu cy'u Burundi, biri mu mihingo yose igize igihugu cy'u Burundi. Amakuru dufise kandi yizewe aremeza ko interahamwe zababa 800 zibarizwa mu mutwe wa FDRL zaba zaramaze gukwira mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi.
andi masoko akemeza ko n'abandi bakiri ko baraza ku bwinshi. Ibi byose ni ibintu bigaragaza ko ibintu byageze kure kandi akaba ari ibintu byerekana ko byanze bikunze ibintu byari bigiye gutuma umutekano uhungabana mu karere. Ababikurikiranira hafi ariko nanone bakemeza ko Ndayishimiye ariko arishira ikara mu gashambara kandi ko ariko aracana umuriro adashobora kuzimya. Benshi baremeza ko igihe interahamwe zizaba zimaze kugera mu gihugu cy'u Burundi icyo kizakora nta kindi uretse kugumya kubangamira abarundi, aho bazica abo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko bariko barabikora muri Kongo, aho bari kwica abatutsi bigajemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Benshi bakemeza ko Uburundi yaba ari amahano buriko burikwegera kubona buhitamo kwakira abo basize bakoze amaraso. Burya nta muntu wakoze amaraso uyakora rimwe. Nibagera mu Burundi ibyo bazakora muzabifatisha yombi, hazaba nk'ibiriko biraba muri Kongo. Ni ukuvuga ko Uburundi naho nta mutekano uhagije wari uhari ariko ko ibibazo bigiye kwiyongera, abarundi bagiye kwicwa ku bwinshi kubera izo nterahamwe Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwakira. Mwarabonye ko byanatanguye, murazi nk'imbonerakure yishwe mu ntangiriro z'umwaka muri komine Mabayi. Iyo mbonerakure yishwe n'abarwanyi barwanya ubutegetsi bwa Kigali bijujutiye ko iyo mbonerakure ishobora kubitanga amakuru mu Rwanda. Ikiriho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yaba agiye gushyira igihugu cye mu ntambara itazigera ishira nk'iri muri Kongo. Ikiriho kandi nuko izo nterahamwe ariko aracumbikira ku butaka bwa Kongo, n'ubundi zimaze igihe ku butaka bw'u Burundi murantunga si ubwa Kongo, zimaze igihe ziri ku butaka bwa Kongo kandi rwose zari zegereye igihugu cy'u Rwanda. Ntacyo zigeze zikora, ntizabashije no kurenga umutaro ngo zinjire mu Rwanda. Ni ukuvuga ko no mu Burundi zigiye n'ubundi nta bushobozi zifise bwo kurenga imbibi ngo zinjire. N'ababigerageje mwarabonye ibyababayeho, aho bakorewe operasiyo benshi bataziriye nkuba, operasiyo yahitanye abatari bakeya mu ishamba rya Kibira. Ndayishimiye ibi ari kuzana ni ibintu byerekana ko byanze bikunze adakeneye umutekano mu gihugu cyiwe. Namwe murabizi mubikurikiranira hafi, murazi ko u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu bafise igisirikare gikomeye mu karere ndetse no muri Afurika. Murazi ubudahangarwa abasoda b'u Rwanda bafise. Murazi ko barwana ibyihebe bakabitsinda kugeza bagaruye umutekano aho wari warabuze. Murazi ibyo bari gukorera Cabo Delgado, ibyo bari gukorera Central Africa ndetse n'ahandi henshi hatandukanye, aho bari gutanga umutekano ku baturage bo mw'ibyo bihugu. Ibi rero ntibizabananira kubikora ku gihugu cabo cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere nk'uko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yabitangaje, ingabo z'u Rwanda mushobora kuzibona rwose mu mwambaro mwiza cyane, ziriko ziratembera mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi zije kuhagarura amahoro. Aho umutekano uri hose uhasanga ingabo z'u Rwanda, ahahungabanye umutekano uhasanga ingabo z'u Rwanda. Ibi rero ntibizabananira ku gihugu cabo barahiriye kurinda. Ni ukuvuga ko uzagerageza wese kurenga umurongo utukura bizamugiraho ingaruka, kandi ingabo z'u Rwanda zikumira icyaha kitaraba, ntago zirindira ko icyaha kiba. Ni ukuvuga ko uko Ndayishimiye afatana mu nda n'interahamwe ariko yiyongerera ibyago by'uko ingabo z'u Rwanda zishobora kumusanga mu gihugu cy'u Burundi, amaze zikamukura ku butegetsi zikanamwirukanana n'izo nterahamwe ziwe, nk'uko n'umunyamabanga mukuru w'umugambi wo ku butegetsi Neva yaherutse kubitangaza ari mu Kirundo, aho yavuze neza ko abizi neza ko maneko z'u Rwanda zaba zamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo yavuze ntiyabeshye. Amakuru yose ushobora no gusanga abasoda b'u Rwanda bari mu gisoda cy'u Burundi ndetse bari gukurikirana ibintu byose ku murongo. Umunsi nugera bazajya baha isomo Ndayishimiye, isomo atazajya yibagirwa mu buzima bwiwe. Aya ni amakuru ahambaye cyane tuba twakuye mu masoko atandukanye, aho tugerageza kuvugana n'abegereye Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, tukagerageza kuyaga n'abari mu gihugu cibanye cy'u Rwanda, aho tuvugana n'abajejwe umutekano ndetse tukagerageza no kuvugana n'abanyagihugu, aho tuvugana n'impande zose kugeza aho twerekeza mikoro zacu mu barwanyi ba FDRL tukumva nabo icyo bari gutekereza,
ariko nabo barabizi neza ko u Rwanda ari igihugu utakisukira, kandi barabazi neza ko ababirukanye bari mu gihugu bafise n'ibigwanisho, bafise n'ibihugu rutura nk'Ubufaransa bibashyigikiye, n'ubundi ntaho bagiye bagihari, kandi ko ubu babonye imbaraga zisumbye izo bari bafite icyo gihe. Ni ukuvuga neza ko barabizi neza ko u Rwanda ntacyo barukoraho, ahubwo nyabo nabo baragashaka uburyo ki bagumya kwiberaho, barashaka kubaho nyine, kandi koko birumvikana. Kubaho rero nta kundi uretse ko baca mu bantu badafise akazoza keza nka Ndayishimiye, amaze bakamuhindukiza ubwonko, bakamwereka ko gufatana nabo hari inyungu babigiramo, ariko mu by'ukuri ntazo, ahubwo ni umutekano muke ndetse n'ingorane abazanye ku gihugu ciwe. Ibihe byiza nibyo nabifurije.